ایرانی عرش اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر کریے واڑی نشانک جوڑ کرک بیتا ایرانی عرش تل ابیبا واقع اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ہم نشانک جوڑ کنک بیتا ایران اسرائیل سرا پستی عرشا 204 گیش میزائل عرش کتا عرشا چا بازی ماڑی تباہ بیتگا جبکہ 4 اسرائیلی ویران او شست چگیش ٹپی بیتگا اقوام متحدہ پاکستان مستقل مندوب عاصم ابتکار گشتہ کہ ایران اقوام متحدہ چارٹر ردا وتی دفاع حق ہستے اقوام متحدہ اسلامتی کونسل ایران سربیو کی عرش درگتا دیوان چتران کا نانا گشتہ کہ پاکستان ایران سرا اسرائیلی در قانونی عرش ترندی لفظہ ایرجا او گشتہ کہ اسرائیلی عرش ایران وطواقی او دمگی سالمیت خلاف ورزی پاکستان اسرائیل عرش سر ایرانی حکومت و محلوق چا سرجم یکجہتی درشان کو تک وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیلی فونک رابطہ کو تک دفتر خارجہ ردا اسحاق ڈار ایران سر اسرائیلی جاریت پرندی لفظہ ارجہ تک وہ اقوام متحدہ چارٹر و بیان استمانی قوانین خلاف ورزی سرا تشویش درشان کو تا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بختیار چا اپوزیشن اراکین صوبائی اسمبلی گندونندہ بجٹ تجاویز و پارلیمانی امور سرا تفصیلی تبادلہ خیال کرک بیتا سر وزیر میر سرفراز بختیار گشتہ کہ حکومت اپوزیشن کو با مقصد مشاورت سر یقینی کا سیاسی اختلافات چا بالاتر عوامی مفادہ فیصلہ کنک کپی محکمہ جان سلامتی بلوچستان اصلاحاتی گامگی جانی تاہم کوئٹہ عباسی وعدہ چا غیر حاضر 51 ماہ تحت طبی ملازمین خدمت سرنڈر کت کا احد شاسی لیڈی سوشل ورکر و 21 ایدگاہ معاون عملہ ہوارا ڈی ایچ او کوئٹہ نیمگڑ چاشک بوتگی جارہ کی ردا ای ملازمین پگار دسمبر سال 2024 چا بند بھی تک او محکمانی جانچ و پڑتال پد برطرفی سفارش ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز دین جیک بھی تک سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بختیار کو پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی وزراء و اراکین اسمبلی گندونندہ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی محترمہ غزالہ گولا ہم ساڑی بیتا انعامہ بجٹ سازی عوامی گہبودی منصوبہ اور پارلیمانی امور سرا حیال لے کا درشان کنک بیتا پیپلز پارٹی وزراء و اراکین اسمبلی پیپلز ٹرین سروس بندات سرا وشی درشان کو تا کراچی جتائے دمگا زمین چنڈ مارک بیتا زلزلہ پیما مرکز ردا جتائے دمگا زمین چنڈ مارک بیتا زمین چنڈ ترندی سائٹ ٹیک 2 ریکارڈ بیتا جبکہ جولاچی 8 کلومیٹر بیتا زمین چنڈ سببہ ہچوڑی جانی و مالی تاوان نبیتا